Monix TV show twongeye kubahereza ikaze by'umwihariko mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu ndetse namwe mudahwema kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Nje nkuko mumaze kubimenyera ninganizi Alex, turi hano mu karere ka Gisagara ahari kubera Expo ku bufatanye na Jadef. Turi muri tente rero ya Duhozanye organization cyangwa se organisation Duhozanye. Ndagira ngo mbanze nakire wihagarariye hano muri Expo abanze atubwire Duhozanye organisation ikora iki, kubera iki iri muri Expo. Murakoze, amazina ni Jacqueline, nanjye ndi umukozi w'umuryango Duhozanye nkuko bivuze. Tukaba turi hano mu imurika bikorwa ry'abafatanya bikorwa ba Gisagara, ari byo JAF. Hanyuma rero Duhozanye ni umuryango nyarwanda utari wa leta washinzwe mu 1994 kwezi no kwa 11, washingiwe hano mu karere ka Gisagara mu cyahoze ari Komisiyo, ubu ni mu murenge wa Save. Ushingwa n'abapfakazi ba Jenoside. Intego yawo murabona, urumva ni muri 1994 u Rwanda rwari kumaze guhura n'ibibazo bitandukanye. Abapfakazi ari benshi, babuza abantu, basigaye ari incike ntaho kuba, hari n'imfubyi nyinshi ku musozi kandi zose zikeneye kwitabwaho. Hanyuma rero bishyira hamwe baravuga ati reka dukore umuryango no havuye izina Duhozanye. Mbo intego bayigezeho kuko barahozanyije koko, kwa kwiheba birarangira, kagahinda karashira, abona ko none ubuzima bugomba gukomeza. Ariko baravuga ngo ntago tugomba guhera hano gusa, tugomba kuba none abafatanya bikorwa ba leta muri gahunda zose zitandukanye, cyane cyane twita ku mugore kuko n'amateka yacu agaragaza ko umugore ari we muntu wasubijwe inyuma cyangwa wahejejwe hasi, ndetse tunafatanya n'akarere cyangwa se n'umuryango nyarwanda muri rusange kwita ku byiciro bindi bisa nk'ibifite intege nkeya. Harimo urwo rwego rero Duhozanye yakomeje guhera icyo gihe igenda ikora ibikorwa bitandukanye, ngira ngo mwabonye n'amasertifika anagaragaza ko hari icyo twagezeho. Twagiye dukorana n'indi miryango itandukanye, ndetse kimwe nk'uko n'indi miryango ibaho natwe twagiye dukora amaproje atandukanye, yaba ari ayo kuzamurira umugore ubushobozi, yaba ari ayo kumenyekanisha gahunda za leta zitandukanye. Ibyo byose twarabikoze, ari ukurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ari ibijyanye n'isanamitima, byose twarabikoze kandi twabigezeho, ngira ngo hari ibihamya. Kuri ubu rero turahari nyine nk'abafatanyabikorwa, hari ibyo turi kumurika mwaje mubona, ngira ngo mwari bamubaza ibijyanye n'ibi bikoresho mubona aha ngaha. Dufite gahunda ijyanye no kwita ku bageze mu zabukuru, iyo twita babe hafi, kuko urumva nyuma y'imyaka 31 Jenoside irangiye, uwari umumama icyo gihe ubu ni umukecuru. Dufite rero ni muri 60, 70 gutyo. Abo rero urumva bakeneye kwitabwaho by'umwihariko. Hari ibikomere bya Jenoside, hari n'iby'umubiri bindi bitandukanye. Aha rero hari serivisi tubaha ijyanye no kugorora ingingo, bakoresha igare mubona, hari n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Ibi ni ibyifashishwa mu kugira izosi ryafite ikibazo cy'izosi. Hari n'ibindi bitandukanye tutagiye tuzana, nk'igitanda muganga akoresha baryamisha bakorera massage. Hajya haza muganga rimwe mu kwezi bitewe n'ubushobozi buke, ubundi akaba yazana buri munsi kuko abakeneye iyo serivisi ni benshi, ariko kubw'ubushobozi dufite ubu aza rimwe mu kwezi, aho bakorera massage bitewe n'aho umuntu afite ikibazo runaka, akabapima umuvuduko, akabagira inama se kugira ngo babashe kubaho. Nibyo bikoresho rero twaje kugaragaza, nyine tugaragaza ibyo dukora. Ariko si ibyo gusa, Duhozanye ifite abanyamuryango, ifite abagenerwabikorwa cyangwa se abafatanyabikorwa bakora ibintu bitandukanye. Mu kanya mwabuze mumbaza ngo ese ko mubona kawunga na organisation bihurirahe? Bitunyuriremo vuba vuba ahubwo uburyo ki nyine organisation Duhozanye n'akawunga nyine gerageza kubiduhuziriza kugira ngo abanyarwanda badukurikiye muri kano kanya babashe gusobanukirwa neza organisation Duhozanye ikikora n'impamvu muri tente yanyu twasanzemo ibintu byerekeranye n'ibiribwa. Mbo ntagara akawunga gusa, mwabonye no kuri banaze hariya hariho umumama ufite igitoki, dufite n'abafite ikawa, n'abari guhinga inyanya. Ubu cyane ko no kubijyanye n'imihindagurikire y'ikirere dukoraho, ubu bari kuhiza ya mashini kuko urumva ni mu gihe cy'izuba kandi ubuzima bugomba gukomeza. Mu rwego rwo kugira duhangane n'imihindagurikire y'igihe n'igihe cy'izuba, abanyamuryango bacu barakora, ubu barimo barahinga inyanya, bari kuhira nta kibazo. Twaba dufite na koperative rero y'urubyiruko rwa Duhozanye, nkuko nabivuze yatangiye ari abapfakazi n'imfubyi za Jenoside. Za mfubyi zaje kuba urubyiruko, barakora, bariyubaka nabo. Bafite uruganda rutunganya umusaruro w'ibikomoka ku bigori, batunganya akawunga keza karyoshye kitwa Ryoherwa, ngira ngo mwakabonye cyane. Aka ni gake mu byo dukora twazanye
twazanye kugira ngo tubagaragarize yuko gahari, gakorerwa mu murenge wa Kigembe, ahubwo abanyarwanda batugane. Kitwa Ryoherwa, izina nyine nkuko bavanga izina ni ryo muntu, ubwo izina ni ryo Kawunga. Yego, yakareba ko duhozanye. Rero muri make ikora ibikorwa byinshi bitandukanye, ngira ngo hari imfashanyigisho mwagiye mubona, haba ari ku bijyanye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu muryango, ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa umugore n'umwana w'umukobwa by'umwihariko, byose tubikoraho, ndetse n'isanamitima muri rusange. Karibu rero muzatugane Save muri Duhozanye kugira ngo tunabafashe munasobanukirwe byinshi birushijeho ku muryango Duhozanye. Murakoze cyane. Tutaragenda rero, abanyarwanda badukurikiye muri kano kaganya, ndagira ngo mbabwire yuko hano muri Duhozanye bageze kuri byinshi. Urabona yuko bafite n'uruganda rukora akawunga kitwa Ryoherwa, ruba Ikigembe. Ndabona binanditseho rwose, ni mu karere ka Gisagara. Mbere yuko rero dusoza, ndagira ngo ubanze ubwire abanyarwanda aho bagusanga cyangwa se aho basanga organization yanyu, kugira ngo haba abakeneye amakuru arambuye ku bijyanye n'aka kawunga mukora, cyangwa se abakeneye amakuru arambuye ku bijyanye n'imikorere ya organization Duhozanye, kugira ngo azamenye aho abasanga. Ndagira ngo rero umenyeshe abanyarwanda aho mukorera, ngo bamenye aho babasanga. Murakoze. Nk'uko nabivuze, umuryango Duhozanye wavukiye muri aka karere ka Gisagara mu cyahoze ari komine Shyanda, uri mu murenge wa Save, ni naho dufite icyicaro. Niyo twaguye ibikorwa tukajya mu kandi karere, iryo riba ari ishami, ntabwo riba ari icyicaro, kuko iyo proje yo muri ako karere irangiye, nyango twagiye dukora muri za Nyanza, za Huye n'ahandi hose, kuko dukorera mu gihugu hose bitewe na proje runaka twabonye. Rero iyo proje irangiye, n'ubundi ntihandi ni ku Gicumbi, icyicaro gihoraho kiri Save mu karere ka Gisagara, umurenge wa Save, akagari ka Gatoki. Uba wenda kugera hafi ya za Saint Bernadette ugana ku kiliziya. Ni karibu cyane, muzadusanga. Ibikorwa ni byinshi, yaba ari iby'isanamitima, yaba ari kongerera umugore ubushobozi n'ubujyanama turabutanga kuri gahunda nyinshi zitandukanye za leta. Ngira ngo hari ibyo twagiye dukorana na leta, cyane cyane gushishikariza abaturage ubuyobozi, gahunda z'igihugu, twifashishije ikarita nsuzumamikorere. Ngira ngo kandi byagiye bitanga umusaruro rwose, ari umuturage akamenya icyo abazwa ndetse n'ibyo agombwa, kugira ngo dufatanye twese mu iterambere, kuko twese n'umuturage tureba, nk'uko rero na Siragwa nyine bivuga, umuturage ku isonga. Murakoze. Mwabyumvishe rero, ahangaha ni muri tente ya Duhozanye organization, cyangwa se organization Duhozanye, niho turi muri kano kanya, ni mu karere ka Gisagara, ahari kubera Expo. Mwabyumvishe rero, bafitiye akawunga keza cyane, kandi si ibyo gusa, kuko bafitiye na gahunda y'isanamitima. Dusoza rero, ndagira ngo ugire message ugenera abanyarwanda badukurikiye muri kano kanya, bakurikiye Monix TV show. Murakoze cyane, tubanza no kubashimira ko mwaje kudusura muri stand yacu, n'abandi ni karibu muri iyi open day. Hanyuma icyo nabwira abadukurikiye, nashishikariza imiryango kuza kwifatanya natwe, kugira ngo nyine dukomeze twubake rya terambere rirambye ry'umuturage, cyane cyane twita ku mugore, kuko iyo umugore ateye imbere, igihugu kiba giteye imbere, urugo ruba ruteye imbere, muri rusange igihugu gitera imbere kubera umugore. Ngira ngo muranabibona muri politike y'igihugu cyacu ko umugore yahawe ijambo, kuko bamaze kubona agaciro k'umugore. Ikindi, muze dufatanye kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu muryango, ndetse n'irishingiye ku gitsina, kuko umuryango urimo ihohotera, umuryango urimo amakimbirane, ntushobora gutera imbere. Niho usanga abana b'inzererezi bari mu muhanda, niho usanga babandi batiga. Rero muze dufatanye kugira ngo ibyo byose tubihashye. Ikindi, muze dufatanye rwose mu kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Icyo navuga, psychosocial support irakenewe, kuko muri iyi minsi usanga abantu ibibazo byarabanye byinshi, bakeneye ubatega amatwi, bakeneye ubumva, kugira ngo nyine ubuzima bubashe gushoboka no gutera imbere. Hanyuma muze tunafatanye gusobanurira umuturage ikijyanye n'ubuyobozi, yumva amategeko, amenya aho agomba, yumve aho igihe arenganya aho yabariza, nabyo birakenewe cyane. Rero muze dufatanye muri byose, kugira ngo nyine umuturage ahore ku isonga, nk'uko siroga yacu ibivuga. Murakoze cyane. Ni organization Duhozanye rero, ni Monix TV show mu karere ka Gisagara, ahari kubera Expo ku bufatanye na Jafu, ndetse n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Je rero ni Nganizi Alexis, turi kubana mu biganiro bitandukanye hano kuri Monix TV show, by'umwihariko muri no minsi mu karere ka Gisagara, ahari kubera Expo. Ndabashimiye cyane mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu, by'umwihariko mwebwe mwakanze
subscribe. Ndabashimiye cyane, reka duhurire mu kiganiro cy'ubutaha.